Yen na ya be kai Maa Adwoah police inspector Twumasi edi Twumasi ni so pe ewo Kumasi adum no e ma ne to anananom wonse da busu asem ne enye ntwem asem no egusu awa adum court ayedi asem no nenne aposifo ne lawyerfo ne agegefo atena asem no so mutena asem ne so inspector Twumasi sister na onye ne mfonso emfantum abusia awra hosemo mede tudwa afa abusia na ne gisem biem so musa de tudwa ebra eye police inspector Twumasi every court to them ho atiesi abontini nyina ye de ba aba besom wo a greater one so nti nya subscribe ya wa mi aso ama me wa like wa comment na wa share na onua bi enya bi ahye Yebeka ya epuye di anim na jese 2 years pepe ena rehosem eto Maa Adwoah abusua ne se police inspector no osusu se Maa Adwoah ne nejai Maa Adwoah so ne nejai a ye susu se no ne Maa Adwoah hyehye ho a Maa Adwoah so ne timini ne ntena bia nam so ema ne di broken heart ekobo Maa Adwoah tuo Kumasi adum ema Maa Adwoah to anananum wonse de to ne nyesa ba akom yenu miensa obo ne mprenum ne mprensia so ema ne be ya rehosem be ya daja ewo Kumasi ne mpotamu so na abusua ancha na asem na edi court akoniaba police ni ti da menye memfuntu otum nenso so a police be ensure na wo so okokotwene aban kukum enti no otwene aban kukum anti obeba court nye so ofrifie na eba enye nana ya ade ni bia ya ma ne bill oni nam fie ha ode no hokokire we die otwene aban kukum ne ho ena odi firi a ode ba court ebeka na asem de bia nenso so e o makwa akopie mu court a chese police ni Twumasi se menyehwe na Maa Adwoah kra meni no bebia enya mempena no de bia muze mempena na jam na broken heart ba ko boni to nya no credit biara da entis aban se judge se na yekwai na kwatwena aban kukum na eye na abusua ye hwesa video ye da so ya no na ye bra eye police panyin inspector Twumasi edi free court dem ho a okwa akopiem okwa akohye ne eye ka nim na afa ye de na akwa akopiem ewo aban kukum metre prison honom no nti inspector Twumasi ena nose mask hye na wacha ne jala bia nye so ye kramoni na emu masem na ato no ena amanada ne ho kramoni force ana ya Ahmed Twumasi ebe we kramoni na kramoni dia wudie fa oben abusia ena yese nose mask hye na police for bono na say ayi for prisoners on prison officers no e bone ho ban a omude ne ekwa akokowura ka nim no abusia asem na areho emu areho papa esanse wa wani tuase nipa asumesi obenten na di bone no ai na adwen se mfie mienu nie asem ne bekoso akokoto aba ono kra de nyankopon adom ye de aba kasiem na wobi die yi e de da so ewo ayi ho da so district court or Kropon nti asem ne de areho tu obi de no ato de fanyinam nti na no di sema na busuafo na busua panyini anu ogunza se Maa Adwoah uloto no amo uloto namba na bonsamfo na amana amontimane mo abusua panyini e de nsem we tudwa ene abusua bi ekeka ho abusua o me nkotie bi mbra well say de adofo nyina anim no ye wo fa se Maa Adwoah ene case no ene da mi se abusua won se ye wani gie mu kakra nye se bibi se asise ebia ewuo ya ye wo fa se ewuo no ene ye de ho ani sa na ene ne da me ankasa abusua nyina hu se Maa Adwoah asenie no court abom ma amabusua hu ene ye ba ye hu se aloya for na wokra no men kamentu a bebrebe nipa do dom ebi gilachiri che se media madaroma ya na moton asem no ma asem no kwa chinti on sa asem no akabro no to kakra bi na yebua nti dodo na person nya information na ade ma abusua ebufu kakra e wo asendie no se ensem a ta kum de betu dwa se onu kum Maa Adwoah no ene lawyer for piano a asem bi ebebu se bia wo se enye no kure enye chese Maa Adwoah kura no onni ni da chese onni no kura onni sa damfo na damfo keke ye piano se wo kura tro do asem se wo mpana no wo se da bi enye no tro no asem no sa no asem no twe kura no wonyi ntum so no twe afi oba no a enam no so okọ no nche ofuru so okọ no onu aka so okosa na damfo bi lawyer ne busa se woni ni fan wo se na damfo keke lawyer ni piano a se ne ye de mpana na wo se da bi ene da bibia da bi o se na bibia ama lawyer no kura ka che ne se woni Maa Adwoah mpatwe ne kura nti ma wo no yire entema kasakasa si ama ebeka be dansa ama Maa Adwoah wu no kura na ade be che no o yiri twifie ya wamba onche bi bura ana won so woni Maa Adwoah wu no so ba bia e ko che wuram
Aposi for bear me and son and but you was it Debbie. On one casa who Nadafu posted him recording chain. Just say and some busa takum bian as a jama sabi prepare to sabi kura what them. About them. Adam also on your beer about them. Oh, sir, me no the jama make asana. Me my friend the beast that into be the beast because about them. Madam can them above. Because a beast aboa a money na suru no o kan ye kan kan mo ahokura na hu obi an hu bi ani aba wanka so se na atempra bosom wotwe ya wo jawa utimi ntina ena no so okunu ena de obogira akọtọ bibia no bibia chete debi eno na ama abufuo ahye yemu na so nka wo pe no krepe omu dia ene ye ni ajepa aloya fo no judge fo no adwuma ma ye ene de the who say one ye adwuma na yenu se enchencha wona fi efuru bede no kwa amuramu yenu se fiada ye besa aba nti fiada ye ba ekwan bia so yenu se de ni ye beti asempa dodo ahu yenu se de omosi aso asem na no sa be pa de e bia cha aboso me de min kan tua ma so e bia nyame ya adoma na asem no na kwa wie na so ye de masi se bibia media no mo kan ho de masi pa abusia bra ye busa ta akoma asem na ni na wo kan no abusia fo mu na mo te obi e dia mu bi mu behu na matena ho asem so na mo de hye no awo twaka bi sa bra na mo hu sia mo wo keka o se sebe impredu se enipa no ye ni kura de a enke beka se beto ba fie ho ama mo hu no oba ho kura ma duru bi kura obetwe no kunu ho Waba ho ma me kopamo ne da waba ho e ma me kopamo ni fifi ho oni ne ba ko ai e ma me kwa na kopamo ni si fo so won ko no so won ko e na ta ne tina won ko o so oni ne kan sem na eh papa na wo she police atare na odi tu ogina wo kon so ojo obi ba so kwa na me ye ara ogina no so eti me yes ano no so won ko dam so won uniform na hye wo no so won TikTok wo be ba so tesi ano so ma patro matini metifo e fro ma hu ni bi dem ti ase wo kun akura yi wo ba ho adi tuo sen ko me bo awrade ntwa meka oba o me hu yi be na mkopa mo na me shampa bo akura na mkopa mo ni free oba ho ai aba je se who still no na wo nya okeka no me hu dia pass wa chente o yi so man so abodam no bibi anya wa na sa guy na die na manyame me see e bi kura fiada no onu akura be ka se ye mfa no nkotum sa guy no na yeah ade a wo ye no wo hye ye bufu but yin ya so ya jama lawyer for no ma ya de ne ya judge no o ma ya de ti ya hwe de Friday nyame obeye ai no on the side time also mo chi no the church was say court na kan say na wo ko mo chi mo nwu e mo se o deny ho nyina say no se le kwa ne ba out na say mboa hu se adanse no ahyase no o ka say onu atwere no asem ana wo hwe ye ba na procedure na je say drum bi no o say nyi onu a police for the church say onka se ono ndu se sasam no eba nti ho no wogina ya police for no ena judge no lawyer no busa ne se ye twere wa no asem no na independent witness ho o se debi wo hu independent witness bia etu hu se nyema woka bia ye offline ti se bibia ensisi so eti wonya ka se debi no ho anu poto gina ko se ibebu asem ti boro to fa wo de no bia mo tie net say se kotobo no twa se de ye lawyer no start say work say apututu say ade a wo kan anya no kure ade o so aso trust him bible say o kan no kure nyina na so encheja wona fi e de nia you know say emra no ebe adwuma okay abusia so ti asam na timi se eden nso ya we be say nya sia we 2 years pen no ma twe asam na twentwan na police ni na inspector Twumasi na adwen se o ma asam no abusia fa asam no mukai so aye na adwen se o ma asam no kure ne na di onim ho hwe o meka so onimpo na at least yakase ne onini die na ebia se ye twa asam ni bi hu ne de ayadanse we de mini no mi hia ne da mi ti ni din da mi yinne abusia Maa Adwoah abusia fo ne de ni suonko anu mote ayi ne kola na so kole mampon no o ka che se Maa Adwoah woni ni nyankopon tem ne dofo no wontimi nya adaje so kokum ne dofo na na de wo bedina se enya mea na oye madamfo keke anya na se ya madamfo keke etita akum no me gina mo fidie so e kan se wonhwe yi ana na nkrofo no mo do mo bopa na mo do mo ni namu so pese o mo kunkunkum ye maako no ye nwu da esude bi e be ginam da bi bopa se ye kunkum eh wo mi han fie se ni hu wache na me bisa wase wo bisa ma se na me da hospital wan na e bopa sia de ni bi wa ha mo ni di
ne car ne de be bo dance ya e wo se obo pa oh ma dance obe kan se akoye wu enti na msimi modin akwa na obe ya me sa me chi ni wi o ke kan sem na fe de wo no ni se sia de ni be twitwa ade no ba wa enti me twitwa anya no obo pa se yen kunkum adu abusu ya rade no de serious bobo ni amaye ni se bla ya boni aya ni se ya ba court de bia na ja mu bu se ya nsem ni yeso ye ton sem ne ko achiri maye enti no mo kan ya nsem yi bi maye enti oba police farmer na yo sase oh enya ya kan me kura no me da hospital no kura no maka me kan ye amahu bi abom ana musuro se china ko bi na obi abaya busu ana bon o se ya re amahu bi abom se china ko bi na obi abaya busu ana oh me dan kan hu bo me pa di anka na nka me ma court sila mi dinam na mi sister ni ntino me wodo ma mi sister na na be ni nyina nti be dinam e wo ma nku ade dan de nyina me ba de mu me na de me nto bom de mu papa bi na no ote ho no court de mu ho no me srem me sada me sayem papa no wonu anhwe se na ba ya ne kwa wo ne ba me na nyina duru sei na police inspector mu ampra twi o ehun ti gwa kokunu sabe kula ne ti wo bo ne to kwanti wan kai kula so ne da kula da ana woni na ye bibi kula da ah papa no so jimi na wo to wan me sai wo ba tu mu ne so ne wawu eti papa ne pe so obe kire ya ba bi obe to akra ne wawu papa bi mi nyam ne din wa so o court dem obi ono kwa ne yabufu ya na nke ye jata kum life man papa na nke ya pese ye hwe ne wa hanum ti ye gina mo fidie so ka kire atimanfo no am wo fie no se abusuafo agisika ya ma abusuafo blight asem ne nkosi ba bia enkoye ba bia no asem ne be kwa kosi ba bi dani dan nyina ya srem pai bo mama me ne ogina asem ne eni a lawyer fo no mudi asem no mo keka ho bia ye bo mpa ye mo so bia ho ntom ne ye fa asem no kura ne ntu wie ne ye de tu wie ne hu sese aban nipa bi koye bibi se ya on emla se ne de ne fa so e se me civilian am koye ya anke ya wa so twen ya de ya de mame eti se aban nipa bi aye bibi se di ya sa na so twen no eni ye hwehwe na kata akum kura de ko ya seconds ki ya wie djuma ne kula da ki ya wie mami mbisa we enne bra ye nyina ye wo asɛmdi bia ho no asɛmdi be bisa ta akum bia ho se anya ne kure mi bisa se de o keka ne nsɛm yi wo bibi ta akire ya bɛka sa concrete evidence amode be pie ama ta akum na no aka atu oh evidence de be bria be pie if you kwa na o se anya ne kure no ge na o ma ne ko frɛ ni nyina ge na be kasa eti ye mo eti na asam na o kan kwa de ye prison case die no wo di no a ebi so wan say wo dem wo prison won ma o mu di asem o mo na wo dem ni ye kire wo nyansa kwa ka sei di na sei ye sei eti wono na asam na de ye wo evidence dada eti na kwa betek na no ye no ah eti ana na no wo ye dambo wo sheda ye se sheda bodam o mo dam na ni da ho ene o se ni ti ye ne ya enya ne ya bigina mo fidie so aka kire se nyame ya adma Friday ma ni metwa kwansi hunu wa na Friday me gina ma no pa nan meba eti ma ne ko ka se ni ti ya ne ya ko ka se ye so wo yale ye ba betam ne ye ba betam no ama doctor be treat ni wo court de mu ama na gina ama ye hu de ye ko ne de ye ba bia se Maa Adwoah bosuya ye hu se de ni den ana se eni bre asibi ahyamo ma ye bisa se Ghana for hyemo atemuafo ya ne ye lawyers yi omunyina hwe fidie tintan nyina so ede na mo sre Ghana judge for Ghana lawyers Ghana timemufo nyina se mu hwe nim sa court ne ba ya mamo oh ya de dani de nyina ye nsa de ye nsa yo se maami a wo di asemi ene lawyer yi ene wo mo amokeka ho bia ene aban a wabaso ananu ya ye wura do mama ne na asefo yesre wo mo se ade akufo ado anya no yesre no mfa yi ntu yi ma yen ne yesu yenya ahoto eti wodi ya asema na ekoto wi a yesu ye benya akomato yi eja o de ye ne ejan wie na nka ye mra ade ba ko a fitete court ma difference wom wo so bia ba no apida bible na ko pa won so omua na yi ntam
e ka fa bible na asema wo kan ye nukure na wo kasa nya nukure no e ka fom tim wo so bia mbo obia amfa busuma yi bia mada wo de busuma yi ba wo di be ho na obetima te ahwe to bia ba ma fa bible obia fa ba ma fa bible anu na mitimi nkan ho hwede ka bible nda asem de komunyi ntunche ko obi obefa bible bia nkan nukure won wo se nyame asem wo mu aten ntem enti obi aba bible na ntetie wo mu nyane se nyame ya do be sabu fiada nipa na onu ya na bagina la kamu na wo ka asem no utimi ko ruwa ni mu se won kan kure onu se de obeka bi o se dabi de obeka bi o se dabi utimi enforce no na mum ada emre ni bedu no onya bibi obetuma ka bi se video bibi a ho CCTV camera se ho da e be ya ba se wa ni we wata na otimi nkan wo bibi ba se si ade ni bibi abaye judge no o ma ya de a lawyer for you o ma ya de bon pa say na me board 40 be sa be hia kama na se ma wo kan ye dabi e be be wo no abeka se ayamina na cha dabi ne ye yate ti the person kan mo boye hu nchire mu ye hu ekwan fa so chi na ekwan fa so na ye hu ne kure no asema o ne se nipa no ya kwache no police for baby na kwache no ye se wo se fa so chi no ana me ka so ye se wo bi na ma hint ma mo kwache no police for be for 5 ba wo ni statement ye se o se nipa ba dabi nipa wa na wa ne kura no ono na kwa ne nchai a wo ye na one chi no woni ni kodi nkomo kwa eto wutimi force ni tintina wo boy ya che wa na ya che but the day will come no bi na be kan wo abebie wa no akasa mpa enso me kan yin na meboa open ye jawa ma wa se Ghana fo nyina e show e wi ase nyina e show e die na Maa Adwoah ebusu mo sre court Ghana ni penyina so mo nyama wonim ane na me ka se court do mo yo ma famu die judge no we na famu die na se asem se e ba wutimi fa force onye ayabotre aye kakran na kokowie paya say April na 2 years say ba April na 2 years wutimi force court aye mra ne didi ati mra no wukuni pa so wutimi fa huni da the day will come mra na ewo no e ba dwena ma onye bibi anka nti e ba sramu on the 14th mu sa mra ayabotre kakanga papa bibia be you atiri papa so a so be kakaka papa hanye ma janka eja boko de kakra me so me kan se ete se de mo sa ase ya mo kai ni nyina no abusua ene me so se o mo nka o ma komanto mo yem obia wo se obia akoma ye de e ba fom ade ntina me kasa enne na e ba aye ne de se de abusua panyi ene adese no kai ni nyina no akoye se ta ko no anu ye bi ebebe bi aye dabi e de na wo ye wote court wo de na wo ye na enzo no efi ada edi animu e ba de mesusu se enye kwantentin bia asam na na ye to aso nti de ehwa ne atentre ne na ebeba abonten de hu se afi de ye abusua no de ye hwe no afi de ensaka ibi se no na ye nyina ye hwe nti eda no ye sre se mu nyina momra na mo so obia mra no meti na sum asem se kakra me so me kana no obe ye be bisa we abra atakum gina adaka ne mu no na sama no ka ne se oni Maa Adwoah se de oni ma de pa ye nam ya wona wo ye eja obi nim wo ba wona wonim eye ne krese takum oni Maa Adwoah so onim ne keke anan so oni no won on se papa no de me no kasa yi nyina na papa no ni nua na me ntina metimi refer to se me ba no wono de wo abrochire sisi oni ha ndi papa no de so ka se bi odinani ebe hu saa ne ma wobu se na ansem wobu se de a anya no kre na emu ne ni tifie ho no te se de na ma me ne ba ko no we de o ka no eno ne ye nyina ye de a na so omu hu no oba ho na ho no so mere bi etwam no na mete se wo ye guide e wo ho se himfunu bi ba bi sia wo atempe hinu fie ho na on na bobo omu ho ban enti adenti na omu ho no mu hu no se ye bei anaye nanen ne ho na aye de oba so no enti sa pepepe na tie wo mu hu wo mu ditum ankasa se woni ne wo bibie na enso no court asam na de se evidence na nya de e ma afanare wa ankasa wontimi nsi obonya de enkasa se de tie enti yentwen na eda ifiada na enu ne yento asam na so ni ehu ba bia susan de body hono ba de ebefa enti ya hwe ba bia susan de body hono kwa I think the next court case na e be fa frɛ no
Inspector Twumasi baje ne phone so atom and still na nso abrobo otim Greater 1 TV subscribe my sebe ya next case no yesade baba somo e wa ha ya like comment na fa share na onu bi enya bi enhwe na na join Magraheb